Здраво, јас сум Даниела. Исто, сека честна Аделина, што воопшто ми го приложи и тоа сум ми благодарна и не знам како да и се одолжам. Верујте да ове капки не само што спомогли момоцу, веќе помажу и мени. Помажу свима. Меđutim, јавила sam се jer čerka njena ima demenciju, a moj otac ima demenciju posle mozečnog udara. One ćelije koje su izgorene i više ne funkcionišu, on nas nije prepoznavao, nije znao ni ko je, ni gde je. Znači svoje 3 deca nije prepoznavao ko smo i šta smo. Kad je počeo da pije Refine kapi, samo Refine kapi, ne kažem Enhance ili Vita C u kombinaciji, samo Refine. Posle 6 meseca, ne punih, ali prilično 6 meseca, on je već prepoznavao nas i do dan danas nas prepoznaje i kaže svoje ime. A u vezi pelenama, on je imao mozečni udar i mora da nosi pelene, jer njihova situacija je takva da oni demencija i Alzheimer ne dozvoljavaju mnogo veliku podvižnost. Ali zato i muskuli ne rade toliko da mogu da znaju kad će i da li će da stignu do toaleta. Ali vaša ćerka je mlada. Ako sad počnete, nećete zažaliti. Verujte, od srca vam ovo preporučujem. Hvala svima, posebno Adelini.